mwingi bwega murithiire wa Meru TV bora twina mbere kwa tukirikana kiri metha yetu ya ndeto na kirikagira ati makure kunde utindite uri kure kunde withiritwe uri no withiritwe wina goro bwega na iri Jumapili ya muthia ya mwanka wa 2024 kirikagira ma ntuona ithiite na mbere kugikwira bwega tuchukumite tutige twinkai twewe twikunja mwanka ngakwa twageni kiri metha yetu kawithira bambetani family zo Kimathi na chetu tugachemberia kagitani kaka Gato chambere na mujumbe wa tigani ya East Mpuru wa Bore na ara akiaria kanisani ya Mary Mother of Jesus na Antosha Mikindori ediretu akinambere kwegwa kirikana na ndeto ati waziri wa Roje na ediretu agikagirwa kanywani na ara ndeto chediretu ikiwaga ati nenderie kubutwa na ara kuringana na Mpuru ediretu akirutamukana kirithirikari ati wona bagerio ntubobo bakainambere kwegwa kana akariba Meru batithi nambere kwa bakiganagirwa no ntubobo na nkurukia thiritwe kiugo kwa raisi na bangite kuruthoma gwaru kanjo yake mawaziri abatiri kwigwa kiongagira mawaziri Meru endeti kuruta bara bari county ino ya Meru nkurukino ruterendo ake muga na thiritwe kinambere kwigwa kiuga na batiri kwigwa kima kagirwa na ngugira kuruta na muno nkuruki ya kunenkera inya mbeo mbithi mwandiki wetu wa ndeto Adams Muturi wa Thirinja no utwambire na riboti ino Rĩrĩa ciaca chogo thirikari ithiĩte na mbere kumata mũno akaunti ya Meru na ngutura ati waziri Eric Mugaa wa Rũĩ kwithira kirutwe tene kiawe mbunge wecio mbunge East Mpuru wa Bore na chumirite kuthitira cirio akiwa Eric Ndiwenga omwethi kiri mawaziri ba na tibati kuritwa gitene ki ndio wasipige serikali ilikuwa ni Eric na wasaizi wale njenzi hawajakufa wako hai. Ndipo tutasema kwamba sisi hatuna vita na serikali. Sisi hatuna vita na kiongozi ambaye anaongoza nchi yetu. Vita yetu tukiwa Meru community ni moja. Eti ya kwamba huyu ni kijana mdogo ambaye walimweka wakiwa CS ama minister wa water. Kwa sasa changes zinakuja, mmoja anachukuliwa anapelekwa balozi, wanachukua community nyingine anakuwa CS. Sisi wa Meru community tumetozeka vya kutosha tukuwa na kijana wetu Eric kama minister wa maji. Wĩte ya kwithira kugaruruku bukomba kwithira bukibwithi kiri thirikari ya Ruto iketa waziri kana mwandiko wa thirikari nene kuma akaunti ya Meru ethira kibutwa enda Meru bethire bakiongelwa itibinge. Na kama kuna changes ambayo inaletwa katika nchi yetu ya Kenya ya ministers ya mama PSs, sisi tutasema kwamba changes ikiletwa tuongezewe minister mwingine, lakini si kumtoa bwana Eric ambaye yeye mwenyewe alipewa kiti kwa sababu anjenzi kuya kuongoza nchi yetu ya Kenya. Hatuna vita na serikali, tuko na imani na serikali kwa sababu tuko kwa serikali, lakini tukiwa wa Meru lazima tusikizwe. Na ya kaboboteani wakati umefika wa kufungua mdomo eti ya kwamba kibaya ni kibaya, kizuri ni kizuri. Si kusema ya kwamba samani ilikuwa ya kwamba mkitaka kuuliza maswali kimbieni kwa Kamuithi Munyi yule wa Embu. Mkitaka kuuliza maswali Ukambani kwendeni kwa Ngei. Mkitaka kuuliza kwa Wakikuyu kwenda kwa Mbio Koinange. Mkitaka kuuliza kwa Wameru kwenda kwa Ngaine. Ule wakati uliisha, walisaliwa wengine wapya na vijana wako wapya na hao vijana saizi ndio tumewekea mkono waweze kutawala nchi yetu ya Kenya. Na mimi nikiwa kiongozi wa Meru Mpuru mtu wa Bore nasema kwamba mimi niko na support ya mwili yangu, support ya akili yangu, support ya roho yangu, support ya mdomo yangu ya kwamba Eric kama kuna changes yoyote sisi wa Meru tunasema kwamba Eric arimbeni akuwa CS wa water, kama ni kuongezwa minister tuwekewe mwingine, lakini si kumtoa Eric. Nawe waziri Eric Mugaa urapa kuthiatanite na Mpuru wa Bore kanisani ya Catholic Mikindori Parish na wite na lelwe na urichingwe bwawe nontu nyongo yero ya gutethia Kenya. Siku hizi kila mtu ni msomi, watu wengi Kenya ni wasomi. Na tunang'ang'ania zile nafasi za kazi ambazo zinapatikana both kwa serikali na pia katika private sector. Na ukiangalia pale vijana wengi wanafanya kazi, wana ujuzi. Hivyo being young is not lack of ability. The generation that has come before us, ambao walio mbele yetu na watakaokuja nyuma yetu,
tuna kazi ya kuwakuza vipawa vyao. Wana ujuzi, wana uwezo, na pia sisi kama watu ambao waliokomaa sana katika kazi zetu ambazo tunafanya, we have a responsibility as iron sharpens iron, pia kufanya mentorship. Ndio maana zile shule zetu kama TVETs tuko na campuses ambazo wanafunzi wanatoka pale wanasoma, na wakija katika viwanja nyanja za kufanya kazi, tuko na majukumu ya kuwakuza, kuangalia vipawa vyao, na zaidi ya hayo kuwasukuma kimaisha, kwa sababu kesho vijana wa leo ndio viongozi wa kesho, na uongozi huu unategemea na ile misingi ambayo tumejenga wakati kama sasa. Kiripoti Meru TV kumatiane Betanta Msimuturia wa Drenja. Ntobwa riboti yenu na njira enkinyanire kuna tukirekana riboti yenu inde nyuma ya Meru TV kuinambira kwekemurikaga wambabora bwethire tubukianda kunyonara awandi ya Karingani hende no arira ntuwe ya juma muntu mwathi nambira kwegwa ke watawa anakubithwa nara inde ntubo bwethire tubukinambira kwegwa bukionekanaga ta mgerekano imbega kiribara bethire tubakendelea na uthunturi kububu untuko riboti yetu banganire tubwegama ni mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo. Nyuma ya Meru TV kumurika bura gikundi kimwe kirage kuthina ibanga gikuya kuma Nteresha Baru mungoni moso mwankandagani ndeni ya wandi ya Karingani indi Meru TV niyite kumenya ntugu ya ichoira imuthenya wa njuma mwinge nombire kugwata mwamba umoro kumenyekana tarasta Nteresha Baru na kumubethia mwanka ata uturo bwake na raia mbere ya tukinya kana nigire yankinyire legia ni manchirire ngubu no mbetire ucs kenda cha tugeria kwa maisha mawe twithire akurikia kubia na abia na riu polisi ni makinyire makena ukia mwire makena bila kuura chuka referral hospital. Gionto gikige kuyiritwo imunini wa Chibo wa Nteresha Mushomereti wa Mbaka ora ugite rasta no akuma kaunti ya Meru nendaga gutemanga mtu ari mundani wake na irio mwingi wagwatirwo imuthuro na kwambiria kumuchwa na gichanga kirai kinenema baria muribi umwe agwitwa Geoffrey Njebio Ndulu ararika wani kawe akiruta wiro wawe urarutaga tunomo mawira mararutaga muntu umwe akinacha akina mugataki mugundani kwawe muntu yari twarasta kana araya sie nimo wakumatigania na antu matimwicho wega. Monini wa Chibo akiuga muntu uyu aratwire akuthukagwa nonto athiaga akamatite kibanga ni muntu arali very dangerous na very arrogant nonto angitungana na muntu mankibitania muntu ni kibanga la murutagira kana kabio na ribu antu kana maratwite mamukirite muno irieno kwogurira arutire Njebio iroyo ni twigwire twababukania muno na na raia ndiria achokire kuruta arutire iroyo achokire atorokera iria mara na raia ekina teki jukumu ya kumucheria ngijima mamugwata na hindi munini wa Chibo na kuluta mbito kirimbe umbithi gutiga kuiya ende barute wira chianjala chiao kaingo kurigiria gutonyana na wamba last time utuko na ntuku ingi area no ya baruo ni kurere kuri kuiya muno na antu mama kuiya na antu mariuga ni antu ageni nigitema kuona muntu toyo uya kuga twikire no akumatigania abebirwe ni raia no tuba marakara mao ukeno mbithi muntu atukobota kuruta wirwa na mbiria kuruta wirwa we nonto kale akuruta wira okagia na mauntu mako thie kukuluma agento kwa muntu na wambirie kuiya kwa gune kwa kwenda kwira ndukeno mbithi ni marutage wira wao muntu aruta wirwa njala na ene mera ini kianzo akiuga bota nene baukariba gwikira mibango ya kugana gutigira wamba bububu kuthira ntere inu turi atongoria ma security ni twathia twekarana security committee twariria twauga area ya Mungoni Ndagani na area ya Kibumbu tuongerwe security nikenda tubota kuona raia ni kumama wega na ni gwikara wega nonto ndukane mbia muno na antu nibambiritie kuiya muno antu mariuga ni students na te students membi ni raia kana ni antu ageni majite kwa gure kwa tukuga atiri tiuta security officers ni tugeria kwaragiria wananchi nikenda mabota kurutaga wiro wao na njala na wananchi na omerewe ati waiya gintu kia muntu sheria iko no kathaikwa na kwa gure kwa tukoimisha raia ni matiga ukaia sheria njala ciao le magwata muntu toyo.
Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbĩta mũrĩmi wa mbogo. Ibwegano ntubwa riboti ino na njira enkinyanire kuna mujumbe wa Tigania East kurakaire mpuro wa bori na ethiritwo akenenkanira ntuwe 14 kekire wangirwa kurithire nyamo cia mwito rwa KWS kwina mbere kwegwa bakeyagera njogu ire ciithiritwo ikina mbere kwigita barikagia mindani ya Muthara na Kinyakarama ire ciithiritwo ikina mbere kwekenyangagia irio bia akari baguntu kuna arende ethiritwo akiuga okaya kwegwa ntuwe ino ikathira na KWS batithi na mbere kwa bakeyagera nyamo ino kari bakaina mbere kwa bakithukagia matagaria njarani. Mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa Thirinja no tubangirite riboti ino. Karibu sana Mr. MP. Makofi, simama Eboge miake ya dae miakari bisawa. Eboge miake ya dae miakari bisawa. Ne mubunge wa ishumbunge Tigania East mpura boru rethirite akilungantere mwanya cia ishumbunge ki kwithira akiwatanira na karibawe kire kiatho mwanya. Puraburi akiaria nitamicho ndi Muthara na eterongero kumenyera nyumo cha kithaka kana KWS ntuko 14 kumba kwitha kitheme njugiri kwirikana kumba kwitha kithaki kia kariba rondro Karama na Muthara kwithira tebo na wite akethira kena watho bwa kariba ntere kumba kwitha kisheria njarene cio. Nataka kusema kwamba kama wewe hautazuia ndovu kuya kwa zaba zetu, hizi ndovu zitakuwa kitoweo cha kula yetu. Tuona bau ake ya kwithira KWS director wa KWS mchoro kwa mno eza Kanga. Kama bwana Kanga wewe hautaweza kuzuia ndovu kuingia Tigania East, mimi nikiwa kiongozi MP wa area, kwa sababu zinaharibu chakula yetu, kwa sababu inaua watu yetu, kwa sababu inachafua kila kitu. Hizi mandovu nimekupatia warning ya 14 days ya kwamba tutaanza kusivunja na itakuwa kitoweo. Na tupemelezani kama wanakana wapi? Mbona za tumerule na kana? Kama yorenge no nderora mtu pote kwaria lakini yao nabo kwaria. Agita na mbere kwa mpura bono wete ko mekeli na nusure thirite ari mubunge wa ishumbunge Tigania East nombite kwithira kinia wamba bandithia kutatino tongori ba ukabere bo ishumbunge ki. Wandera ng'ombe. Ibo go ng'ombe sweta yembe. Tia nyende yenda leta ndabire barabara. Ere wetwa twangera digerani twangera karoya etanoria Masai Mwangamba taro 32 kilometers. Negra 42 kilometers. Negra maramu na vionle do security ng'ombe. Ndachokanda romba kidhore kindike ibaro mpinga. Ndachokanda nikawa mndokie mwe mirongo mwanja chari kurutia antibayetie area to na eba no bakale ng'ombe sieto. Amen. Ngomba kante komba loi. Ini mingoru antibayeto ngomba le tarakana honi loi antibayeto. Ya kabo butiani mpuro abori na menderete bonene wale mbunge wa ishumbunge Tigania East yabo ishumkebebe kuma mwaka 2017 mwaka mwakene 2024 ikuroma gutethia karibatiania amana kwithira na mbecha chetrikare ndi utibwa mbere kwithira kibatethia. Mukristo mwende turenda mutongoria tena wikumia mutongoria wa kawaida mpuro woleko ake akwetha no athanirwe Tigania miaka 5 wale mwanio ngwe kuigurira kiu na kurera binginde kwenda kuweta na kuthukia antu na kurongera antu betu na mantu irwa etu yao akathanike miaka 5 kwiringa kwamba loi ala ure nengereni antu alaga kivu akiu nengereni nano kiu kirene nengereni nengani kuwa kwenda loi vyo mbemvivye ukenda boloi po kwangu ndo bwana mpeto
nikapotea kwa lazima kwa vyovyote vile. Muthempura bodi na thirite akira kabebea kirikithiro hoke mwaka wa 2027 amweterete mubira yokona nangwendo bwera 2027 nebairwe mpronto abori na sokera renge achoka oteviana beto batigania east mbeche ambasare sende schools ile chakara mukono ntoborome na ogero jona tambora na ruta ndo wana bathome ochukuru amen nigire mpituko mulio na mpronto abori nechi gomba kura mpronto abori nechi kubanga kura mpronto abori ana project ikuona kana na mpronto abori imto wanto kinyaga wa ui kinyaga wa koi kinyaga wa kara nombio agwe bonga tobeto Kiripoti Meru TV kumatia Betanda Msumuturia wa Thirinja Iboya nuntu bwa riboti yenu na tukithina mbere na thero chetu nwe hakiariria magiri ma Kristo na arantere cha Morinda na kinya cha Kariga ward mujumbe wa Ekuru county ya Tharaka Nithi orethiritwe ari kana kiendo ibaingi ba kari kuma wontuko na orethiritwe akionekana kuthongira na gumaturani kurutira kari ngugi ora kari bethiritwe bakina mbere kwiba kumagia nene nontu bwangu chiake chia uthi na mbere nethiritwe kiariria mantu makonenie na thina ya miankera yethiritwe kina mbere kwigikuyagirwa wontuko na ara muno nkuruki ethiritwe kiuria kari utigira ati baukara na thiri na ngwataniro muno kengo utigira ati thina ino itina mbere kwigite magabangi bathina mbere kwa bagiteyaga uturo bwa muno nkuruki kiweta mantu makona taitu cheminda tathina nene yethagirwa igitema kwigwa kwina ndoa ino na arethiritwe agitombetwo kirithirikari na tongore bara abaukinya kana baukinyira mantu ma maminda agutigira ati bauchwira akari taitu ino cheminda nkuruki akina mbere kwa kinenkana ya werane bwake ati akawatania na akari kuona ati thiri na ngwatano bikwenderea na muno nkuruki guchwira ntaira thina ino ya taitu chia minda mwaniki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna nwe ututariria riboti ino Kere ndionga yake ya mwanya gagecigo mbunge kia Tharaka wandia cha Kariga ntere cha Morinda wajumbe mwekoro ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu nariongerete kanisa mwanya akiriongera kanisa ya Kathoreki Matagatani EPC kanja gintere waino cha Morinda Gato sana kare rware kothiana na thini ya kithomo kira kithomithirio makanisani mama arauretia bonde gutigeri bakomenyera aciari mtu namenyera muciari wake wa mtu athekera muciari wake tana baide bonka bakwirwa tana bani riba ko iwo bantu ari onde wanu kwenda kithari muge kuthingata wanu kwenda mwana oyo wanu akwathekera na kuteya na wathekera nyukwena bago no bakoro batikuma nyomba tobekeria ciari beto tubende ntubateye nabo ana bena responsibility ya gututeria wiria nini tukuruta na gutwathekera na gututeya koro kimbeto yake kirani gutigeri bakwathekera aciari tafadhali ana mantu manapokuona bukirutha ume makabuthingata porokono kirothera nyukwena bago ntubura bwa kuthingata muciari wa mtu murungu wa ba na rurero terero rakarirwa bombete kwethora bagita tongoria gutigeri bakobete agontu goko Susan akari manto makonene na teito chiamenda na uretia thirikari gutigera ga muntu na kuthimira munda gwarare na kunengera teito gutako makaniro terero rekomete kyato korwere munde Morinda kuma saindi no cionthero tumotumorurwa kuthirongo kuthimwanka nara muwe kuthikithioroka kuthikwa ng'ombe kugendera nara kirigicha kuthimwanka na weto wara mekore mwankiru tumotumoru kyato enganete na kyothe ino mono title deed thirikari nithimire muntu munda warari tutigomba kumenya mbere ku mwaka uri kintu kia mbere araure urogo rugo twere nara urogo twere saidi eno ingi ambodi muro munda wa kuwekera taito mubu umange makaya ganyumani wena bonda okura ndata kugura wenda kuringa kura nyagare to karinga wenda kuringa kura mbeti tinara kuganirwa tuye mbiwa kunowe tuye ngabana wa kunowe muntu kira muntu nathimiro munda kere mantoni mege otongoria Susan agekirana ne otongoria ba muntu muka araugete kure na batakinya kuro bakanengagiro kanya gutongoria 2027 kiwa kiromba gitekiambi kiangabara Tharaka Nithi county na bokwarirwe muno torore ngike mara kia dichuka nende ke Tharaka na kia Tharaka na kio kia kana gaka
kai kana gakareti kathuku ende no titonie bora no bakoruta were botirenkere mwari no ebone bai okwe nkodinga kira ngakanda gachetere akodima na mbia tiakwa ngakachibitare gako nyamora nduwe na mbia tiakwa ana okwe nkoya nduthe kuma getiga munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Iboyega ndagara waiguna nuntu bwari botienu na njira enkinyanereku na ama iboyega nuntu kinyabo mujumbe oyo kwinambara kwegwa akirutanagiria na kionekanaga kiri akali na niongerekano embe akinyatongera barabange babati kwinambara kwa bayekobagia anontu mutongoria na ntu tukirekana riboti ino ndiga tuthinara miankani ya Bore na Isiolo na arende noe umwe wa siasa wijikene ta Sala Kilemi ethiritwe kinambara kwegwa akirionga nterino na kwinambara kwegwa kinenkanagira bya kuria kiria karibago ntoko ntubwa ethiritwe kinambara kwa bwikenagiro bantu wanene na karibago ntoko gakigo mutegi nowe na riboti ino gikundi gite kia thirikari na rieto TVT gitongoretwe Sala Kilemi kana wenda nti ibariongerete akariba mutonyi barabari mwankani wa Isiolo na Bore kubanenkereirie renjere ya gukungwira thigonko tuturi organization ireta wa TVT kana the Village Trust botweta anontu tubwitha ki empowerment yekuru ya youth na ya kinyantu babate wiciomba towa this time katone muntu rote ona inya 20 ya kura mutu kenda rua chapati twamwa mutu wa chapati na akaria chapati yabangi bakiria na boigwa bo bakuwa boenga batwire ate kaire masoba amba baba ngambe beya baiya ngambe cio uti honorari no kagitania kunte ora no mokomereria matakite kia mubunge wekorwaga kaunti ya Meru kithurano kiyete na kuria tongoria ba Meru barabathuritwo na kura kurutira ntwera miankero tigarite no uri kukabwethia no uri kuwatubwetheria manto ya meya ya kuria antu bangi te wikuria wewe wengwa woni ndwanagia kuma randa ambiririe kurita ngwe ne kundi ke kya TVT ni burankombo kuria mutungi nao utomba kuwa kethea tongeria baba ikuo bakubwethia bo boyaga batabwethia no ndukipindi kyo kitiathira baina miake ingile nambi na nusu bombe ndi kuona no ntunti baba ikuo bomba kuona nti bura uwere ndi utomatoka ukira ano kumenya bo iweru bombo bona inya nao nende ore kiuma bombo kuona na boibeyere beyo bwira bo baraba kwaria muntu wende orune nene kana retene naritire antungui nabo baraba kunikete no tethio boboiba gucokeria ntenkatho cia mwanya muno twankanite batu twi mwankene jo Isiolo na Meru itwe turigairia mbiti itwe turigairia shifta tuteona guturikana naru lakini naru tukurikana tugucokia nkatho tuga asanti buthari mona inya ebira byangweria ikwethirwa ja naru thigonko kinya bara ndarokera kuringira kura rukire utebie mndona bio na ndi oni ingwiritwe sana imwe koro wo tutaringira kinya kura na bara twaumarira kubaringira tega kwebio tuona bio kana beja batwira itu antu bakwa ni barokere kuringa mpio rukire rumeni no bi itoko werua muno imwe koro we yau owetwa nte weto Mrs. Kilemi tuwiretwe muno no ntubwa weto tona twe muntu kurenga turumia tuthatia tondona gathati ngoretwe muno itothati tutona kuma mutonyi gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Meru TV nyukambitaga ki mutegi Boyega nabo atongoria na ara kaunti ya Tharaka Nithi bethiritwe bakinambara kwa bakimenagiria o watu megawate bora bethiritwe bakinambara kwa bogitabarikagia aganthiguroni yetu ya Kenya na arende mbeumbithe baingi bethiritwe bakiwetawa ati bakura na batamenyewe kayira bethiritwe bakithi na arende kuringana na atongoria ba bethiritwe bakinambara kwa bakiuria thirikari gutigira ni kuanda nkunyo kana ni kuinambara kwegwa ikiraithagiria untu bubu na kumenya imbio yongwa ikuthina mbere imbie kuria rengi na kengo gutigira bara bakura nabo bakuinambara kwegwa bakionekanaga mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo nowe na riboti ino atongoria ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no akabathiete na mbere kumeneria utekaji nyara burabu kuonekana guku Kenya ara murithi Gaturo MCA wa Karingani na waziri Beatrice Kathomi bonekanite kumeneria giuntu giki makoleto makiendelea ciana cietu gutekwa nyara kanenwe gwetwa abduction especially njenzi metu na youth na ne tugo condemn with the strongest one possible te wega mwana gukua na thirikari ni rikitie kuga tio iku abduct ciana
na riu tukamaka muno no tukethwa thirikari ite awe na ate gukwendelea tukona ciana cietu ire atikaini especially our youth. Ni mwele turikagita kange ga kumenyera ciana cietu ni mwegwite riu ciana buria gugwikara especially Gen Z no akwa igotwika adapted. Bakiuga thirikari ni bati kurutha uchunkuni na gutigira bara bonthe baurite baguchokua. Na kira nkolomba ni thirikari ni gerie kurutha hasten malutha investigation kenda tumenya wega ni mauma guteka ciana cietu na nituga ciana cietu ni icokue micie na ni icokue iremwo tutikwenda gucekerua ciana iria nkuo ni twenda ciana cietu inu iteketwe nyara cionthe ni icokue na macokue marimwo. Turombereni ciana tumenyerereni ciana nayo thirikari imenyage nayo ni akumenyera ciana ti aguciukia. Ogu ne bunio ndirikanagia antu no ntuwirwa thirikari uria munene ni kumenyerera muntu wothe nuntu gutwote na right. Kagita ni wagakuba kiuga kira mutongoria wa gisiasa na bati kwariria giuntu giki arakinya bauritia atongoria ba gisiasa gutigaga kuthura wona baruto magosa. Kogwa na president ana deputy anao abati kwegwa thaino tukiuragia ciana ire ikura ri ni ithieko na ni kenda ciumba guchokwa hanoke gwete borichi gukia okagwa ni mwana inchi kana ni bondo gukia abati gutucokeria mwana no ntu ni wira wetwa antu maria ma investigataga ni ku mwana wetwa rathiire. Kwina level ya muntu kinyagia ya utongoria ukakorwa we in a position kana yani walala mienkole yaku ubote guteki ni positive criticism ninkomea ciana ino tikacie no mai no ni njira ya kireu ya go express themselves nuntu amonto maria makona mateko makenia kana kuringa buria makona maria binyiririe nuntu kwaria uma thiini wa Kenya na nginya kaunti yetu imwana menge muno ni ireketie skuru ikarikia kosi ire ikurutha na ikethira itena wira riu nitugeria ni kuhelewa ati ciana ino kaire frustrated. Waziri Kathomi akiuria atongoria guchwira mbeu mbithe wira kurigiria mantu mama matikaumire kaire na nginya tio to nenkere twekanya gotongoria nitugerie gutumira resources ire tukunenkero kana ire gutukinyira kuthondekera youth ino nafasi cia wira nikenda le magatweka mbese na le frustration ino tukamanyiberia ukona yani na magetwaria ku mitandaoni na ugera menau magakora magetwaragia ina positive way. Kwa guo ni bunenkero mbatongoria tafadhali wa mutongoria wonde and abetwe resources mama county na kitia ya ngaf MP na kitia ya CDF na nkinya gavana na kena mbesa ile igose Tharaka Nithi county. Kwa guo nkolomba tongoria monthe na Kenya yonthe tafadhali netugerie gutumira resources ile igose njarani cietu kuthondekera youth metu twanya twawira nikenda ana makiaria ku mitandaoni magatwaragia wega matikaragia tu makuite nkolo. Ararutite mbito kinya kirimbe umbithe wanawegwa iba kutheterwa gutiga gutumira mitandao na njire nthuku. Kankolomba youth metu no tucerie njira ile mbega cia go express our frustration tutikurumana na tutikuwishira antu maria mange mauntu maria mega te wega umuntu onde okona ni muntu ena family na ciana na mutumia te wega muntu uthiete mitandaoni ukethera ng'inu aku kana etho aku anotho ni mutongoria ukethera ri mwikire thandukuni. That is not right. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Yenu mutongore wikeneta mama Africa urethiritwe ari utethio bunene agago kathetune Kamumeru enethiritwe kinambere kwigua kirutha kiatho giocokia nkatho na arethiritwe kinambere kwigua kiona namba kiria tongora bara bethiritwe kinambere kwa bakiraithagiria na kuriongera antu bara bakuru na kinya bara batakwebombera na arethiritwe kinambere kwigua kirutha nyambura ino igukuyiritwe ne antu kathumba ekuru na kinya akuru bakiria na kinya kunywa gukenera yuntu giki. Mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga nowe na riboti ino. Ni kiatho gikinene na gikiega gya gucokia nkatho kuma kuri Mama Africa. Mama Africa ni mumenyeri wa twana na antu bakuru na nikio arombire kwithirwo akiegwa kia namba 18. Mwega Jesu no mwega mwetete bambitika. Jesu no mwega ubwekete miaka eu yonthe. Jesu jo no mwega ubwekete botokaria. Mwathani uto mwega
mwathani uto mwega ibwega bishop mtera ije kiatho kia lakini ukounjia imbona yako mwathani Jesu akwenda kuthithia ibwega no tuba gwetekiria mwathani agutumira na mbiutu kamwareka ugaku kamulembo nkendeta mono randa areo mwethe ora no mbije bwega tipo no mbije bwega ukorora ta mwana omuntu uga mwana akawo theri na tenjuno na tengono intato cia ukwe babu mwathani ubutharimite na abu na abu no tugwete na ndagweteka no tubantu bonde barunga maba ugategeni aciari mbara ya tumema na butigo imbo chambra ngaira rimwe renge kaboroya na abu ambwire ana igoretera ndiguruni guti mwana gutumirite application yo mureta ndi ukenda bamuthura bangi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atau anwethera imwamba no ethera ikorogi ethera thoti anya murebi ethera na ndigiri ona na kithomo akiera chiruare ugo geta kithono uti mwathani akathithira kwenda kuthithia tenje hobo hejana waero kau kamwe kana twiri kana tuthatu kana tuna titu waku aba tunyamo tutukonengere Murungu mukariria na twakinye iguru agakuria bioria agakuria gate kuria kana kawoya itiga haku kana kau ko Murungu no ndojororo thomithitie kana na arua kena ndigiri kaga karibu wega kotije baikube na ndigiri na gate karibu wega ni mambura jakwiri ni atongeria ona nkuruki cibwantura eu ya Westera Kinoti akiaria nombira kurikania antu mantu ja ukaria riria kuga ntura eu ni thuki muno aria antu baskrebu bombite kwithirwa bakigita mantu ja tiagirite na auga no mwaka antu baikarie gwata ya ngugi endera gathija gafamu kawe kabangi nau ino aandite na kwa no ntotiumara weto taka mundajo aku ote kinyano nandi no nandi anda no menya mtukwira keza mithira no bangi wa kwendere mulithio ngugi teku tiko muleta ira mbeo ndeta ko ni mbeo ni munene ndozi yoko no ndeta ira mbeo na kinya mbeo no yawe ukono ro nyo meriki nandi nyenyu ndeni tiunga eni na ukugwithirwo ngugi ni antu bara poete ngugi na ibwega kwithwa bwe nabo na inya bara aja baeza wa ngugi tafadhali te babu nkwariria ende muntu nandi unga enje wako no impie kugikathia ikuendelea na jau ndijo ndaikia kwithirwa nkiona na kigua mbita MC Mutonga ndikuripotera ndidene ya Kithigashio Meru TV. Ibwegero ntubwa riboti ino no ya mutumire omwe wa Methodist na letwajera na ithiritwa kinambere kwigwa akithirania na barabatura matoni muna gikundi kimwe gitigia kithirikari arabethire tubakinambere kwigwa bakiwatanagira na kurutana na baba mitugo imiega na bora bomba kwigwa bakirekanaga na ndawa cia ntogona na arendi nkuruki kuringana na mutumiki uyu ethiritwa kiromba ciari gutigira bakumenyera na bago muno kengo batikainambere kwigwa bakithiaga kuriunga na ukaranagu mataonini. Mukiri wa Nkunja nowe na riboti ino. Kwenarua intukwinene ira tuthuranirite kiatho kino ntugwa kuselebrate na baratu ana barabara ya mathokone mianya kana basita makomando ende ne batirimanithitwa mune Bishop Gerald Kithore amwe ne kundike kumenyekana ta El Person Humanity kanisa ya Methodist ya Lare kenda kwaraniria nabo na kuba mataro ukonio thuku botumera nguluira batumaira na kinya kuba kweria kwaria nabo kenda kuba sense muturire yo kwenda uburikania mandu ya kunywa kintu kiki yonto bangi ukucia muthoto yumwe wayukucia wacoko atoria yukirira muthoto yu yuria kiongo ntuko 28 28 days nende ukaendelea kunywa ibo nto uwire wengwa na kanwa iwakua ukaendelea kunywa no ntunende yukaria 28 days ukucie yongele bura ukucie yongele mwanganenderera kiongo kikathuka uthuke kana gaka kunywa nyamwe utu wita
mongoro kanambi kana ngamu kare menywa miaka less than 20 years. After 20 years kana kau katethura kai moyo no nto mauri yako organs yako cia mwere isia etheru igintu kiu. It means soon toketha twina barriers inyinge muno na itokwanjeria kurealize manto yau no nto kiaweta ndene ya town ukauria kinyaba akoro twana tokoro kana family kana baraba tura town itare nene baraba anjeririe kunyonga bombo kuri obethira kukucia mungoro turekana naye tonto wanyu mungoro utetura nthi nkurukia miaka 20 nanga kiao kia murungu kia kuingira nao atura itukiteka ntekumenya ntekwenda kuwa kinyora muntu ethaira gembievu na bwenda bojokia barakuruke babwe baraba na miaka ukuluke kwenda kinya miaka 20 bukonora bethaira bakari na tutekwenda bukaroriko ne uchione tora tutigane acho ichiae ichio theri so ketha tukwirwa kwina kithomo ituije tuchwe kithomo ketha tukwirwa no uthithia kosi ija wone kanya kau tonto ugwa gwikio mwathani ombere na kindene ku kwoguo wakinyangia gitithia ngugi gaitene kawende aceri ni bakuru kinya babera sikuretana bakwe nabo kena babera mautho kwinto biba utumira na kinya babamenyera bari amesi indi batature mathokone aciari eyereni twana tutume tauni kana tatu kwendobera ke eyereni twana tutume tauni tuchokwe na baraba na kinya twana twa sisters twa brothers na wena strength ya gombo kamenyera eyo moyokerio mutethie omba gwetha no atethia muci uyu akuru uyu omba gwetha no ka chibwe toro uyu omba gwetha no ka MP uyu omba gwetha no ka bishop ya woni tugaya mesike enda tumenya aciari bara ni onto batwetha atia atukuthomethia no gethera wende atakuthoma na muciari oku no kumenya no akurire uku na karamu no eta skuru na muciari urati kwenda kuthomethia ofisi ekwere araura tukabangana na area managers na nyumba 10 nikaenda kugomba gutetheka pamenye marieto yenu aciari benu na tumenye bwatetheka mwaka jwetu yurari yo kuendeleza manto yana ba na ito pati na kundika sonso na ito pati na kundika zoe barabetha baina mubango ywa kuriability titwana ke report ra Meru TV kuma kanisani ya Methodist Lare Mbeta Mukiri onkonja Ibano ntubwari botino kagitania kamwanka na ukuthira no arira ende athenjeri ba murungu bethere tubakina mbere kwa bakero mbagira ntheguru na ara kwethere tukwina metia na menda mandeni ya mwanka wa 2024 na ara nikuruki bethere tukinya bakero mbagira mathina monthe mara methere tumakina mbere kwa makiwata akari ndeni mwanka uyu na bena wegero bunene ati mwanka wa 2025 ukaina mbere kwa we mwanka uyu ni tharimo bia mwenenya murungu korakaire mwitonga nawe na riboti ino ni ndene ya kanisa ya Gikomene ire jikeneja World Harvest aria bombite kwithirwo batirimanite na gitumi gikinene ni ntumiri iria muchungaji ombite kwithirwo eneo akiariria iguru ria mwaka jumweru aria akwira antu ibamenye ati mwaka ijwejite na chukuru irio na nguruki omba kwithirwo akeririe mantu ja ntura iu bukiri kanaga no iria amba barombite kwithirwo bagita kuya kanisene une kukua ni ntura ina mantu ja tiagirite indi pastor akiaria ariuga nandi buke andiki banteto bakethero bagita kujukia nteto iria ciagirite nuntu ntura iu ikagaruka kwambiria nandi kumekuwa na mambo Iboya ntubo riboti na tukaromba urekeni no ntubo thina ya sauti na ende tukithina mbere na Bishop Simeon Maingi wa kanisa ya AIPCA na rombete ana muno kuthina kana na thiri tukina mbere kwa kiromba girana baraba kuina mbere kwa bakiwata wamewate muno kagitania ka warirende makareka mama amewate methiri tumakina mbere kwa maita barekagia
andhiguruni yetu ya Kenya nĩ mũtumĩria ũrĩ nkuma wĩjĩkene na gũtumĩria ntumĩria we mwaka jũgĩta kũthira nombĩte kwĩthĩrwo akĩtharima ana na akiugaga gũtĩ mwana kinya no ũmwe ũkagwatwa mũgwatĩre jũrĩa twana tũkũgwatwa ona gũtĩ kana gakaũra ona gũtĩ kana gagatonyo gwati-inĩ ona accident cionthe omba gũchithiria akiaria na rombelete nthiguru kwa sababu ya wengine mwaka huu huruma pengine wakati hukufanya au hukuenya huruma kwa wengine. God was there. Probably kwa sababu sikuimba uliimba. Unaona kwa wewe hakuna shida au matatizo ilikuwepo. Hukuhurumia wengine. Uliwacheka walipokuwa na shida. Uliwanena watu taabu ilipokuja kwao. Siku moja mpatie hii story siku nyingine. Bishop Simon Maingi wa kanisa ya AIPCA nombete kwithirwa agitangazira antu kigomano gikinene gia kugarura mwaka ntuku ekurigaria tariki 31 aria akuga antu bonthe bakomba kwithirwa bakimenyithio mantu jao na ibo kurombwa bwithe bombe kwithirwa bugitonya kanisa eu keke umenyani ya unijondagia kwithirwa nkiona na giki kiri kiumia gia kuinga mwaka aria Goni MC Mwitonga nkombeta kwethirwa mbetete guciriki kana kugwatanira na kanisa la AIPCA ona tukugia kiriko ati nio tukethirwa tuli tariki 31 mtuku kuinga mwaka mbeta MC Mwitonga ngikuripotera Meru TV Northimenti Ibwega murithiri wa Meru TV no ntubako mbere kwegwa ri kionini ya TV yaku riboti eno egatukinya muthego mwana tukubangirite ogoro bwe munde katho che mwanya tunu ntubako mbere kwe otu watete mbaru otwetigeria na kwina mbere kwethirwa otarite na kugate ino ni TV yaku kagite konthe bwega no ntubako mbere kwegwa uri yagu na waina mbere kwegwa uri rugendo ni rwetu tugitama na gwetigirira kunde kwethirwa mbitane family zwa Kimathi ngakwendera tu bwega.